Baba wethu ongcwele, unguNkulunkulu ongalenzi iphutha ekukhulumeni kwakho. Kuba bonke uNkulunkulu abakhona, kodwa uNkulunkulu oneqiniso. Siyathandaza ke uNkulunkulu wethu ukuthi lesi sibusiso asiphelele kithi kodwa sidlula emndenini yethu. Imndeni yethu engakholwa idonse uNkulunkulu wethu idonsele ekukholweni. Sithandazela ke uNkulunkulu wethu ukuthi ikhaya nekhaya alibe newundlulalo. Ikhaya nekhaya libe newundlulalo. Awungabikho umuzi uNkulunkulu wethu ongcwele okuzosindisa umuntu oyedwa kuleli bandla nakubo bonke abazalwana bala. We are praying for the families. We are praying for the prosperity kuma families. Impilo echichimayo. Akuyikufa umuntu before time. Siyathandaza egameni lika Jesu. uNkulunkulu wethu kube walula isandla sakho. Namhla uNkulunkulu wethu kwakugcotshwe igazi emakhothameni ezindlu. Kwathi makufika ingilozi ebhubhisayo kodwa yonke leyo mizi okwanginegazi kodwa ayithintanga umuntu. Nalamhlanje siyadeclare egameni lika Jesu kuleli altar ukuthi akukho umuntu kuma families ozofa before time. Sibonile uNkulunkulu wethu kule season esikuyo kuhamba abantu abancane ngendlela eyisimanga. Kodwa egameni lika Jesu sinqamula ukufa kwabakholwayo kwabala. Ukuthi akukho ukufa kuma families ethu okuzoba khona. Sikhuluma impumelelo egameni lika Jesu nokukholwa inkosi uJesu. uNkulunkulu omuhle siyaphumelela kwelihle igama lika Jesu. Sishayile uNkulunkulu izandla. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sacela abazalwane bala ekhaya basiqoqele ngendlela kahle ngoba kusazofika umnikelo okhona. Ngivumeleni bazalwane, ngiyabengela abazalwane umngam Makhumalo. Ungiphelekezele. Amen. Ungiphelekezele ukuze ukuthi ngiyangithanda ukuthi sihambe naye makukude ngabe nesizungu mayinsuku zizinde. Amen. Asibambene ke bazalwane ke izwi Philippians chapter 1 siqale ku verse 3 sengizoba mfishane ngempela. I give me this 20 minutes, I'll be done. Philippians chapter 1 siqale ku verse 3 to 7. Verse number 3. Yes. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbileni kwami konke ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke. Nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunina uyakufeza kuze kube lusuku luka Kristu Jesu. Njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke. Njengokuba ngimthwele enhlizweni yami lokhu ekuboshweni kwami nasekulivikeleni nasekuqiniseni ivangeli nina nonke nihlanganyele nami emseni. Praise the Lord. Ngifuna sibuke la kancane asizokuyifunda ezincane sizofunda nje kwaba seFilipi njengayizolo sihlale nje ku Genesis saze saqeda ngizoba mfishane. Ngifuna sibuke ibandla laseFilipi. Leli bandla is the first church that was formed by Apostle Paul eEurope. Ibandla lokuqala eEurope aliformileyo. Ulikhanda kwakhona akubanga yona indlela ejwayelekile leyo kumisa imvuselelo. Alibonga igama lika Jesu kodwa ke kwakuthandazwa. iBhayibheli lasitshela ukuthi kwase kuphenduka owesifazane ogama lakhe lunguLydia. And that woman, she was a business woman edayisa ezobubende. Wayingaswele kodwa wahlatshwa izwi. Alibonga ngoba into yokukholwa kuyona into yabantu abahluphekayo. Nikolazalwa ukukholwa nje kusekwantu abahluphekayo. Ukukholwa nje kwabantu bonke. Hallelujah. So ke wayesehlatshwa izwi. Lithi iBhayibheli ke mayisehlatshwe izwi elapho Paul beno Silas kule ndawo. Lithi ke wayesethi hayi no mani akungahanjwa kuhlalwe la. Uma behleli lithi iBhayibheli behamba kuqhamuka intombazane enomoya ongcolileyo
eyayitholela abantu ngomoya lithi ke laba bangamadoda kaNkuluNkulu lithi yamcasula uPaul lento wayese ucasta lo moya waphuma mayiphuma abantu bendawo ababelapha bacasuka ukuthi lo muntu osifakela imali kangaka osekhisho lo moya kwenze njani base bebabamba uPaul noSilas bababopha babafaka etilongweni abazi ukuthi ukuqhubeka kwevangeli alibonge igama lika Jesu ngoba ezinye izinto makhathini ezisehlelayo nina nengayibuka ngazi ukuthi zehlela thina kanti hayi ukuthi ukuqhubeka kwevangeli alibonge ngoba kunabantu abayosindiswa ngenxa yezimo odlula kuzo bathi mawuthola ithuba lokukhuluma ukhuluma ngesimo uSathane ade kushaya ngaso bese bebona ukuthi uma kukhona owama kanje bese beyasindiswa lithi iBhayibheli mase befakiwe kejele ke hayi laba abantu bafike beboshiwe bangaba nankinga bazidumisela nje uNkulunkulu bathandaza badumisa uNkulunkulu babengadumiseli ukuthi kuvuleke ijele alibonga kodwa badumisa kangangokuba kwanyakaza izisekelo noma selivulekile ijele ababonanga bona futhi ukuthi livulekile ijele babona noma sebelibonile baqede bayihlala phansi umgcini iboshwa mayivuka wethuka wathi mayibalibo wathi nokhululeka khuleka ungayibulali sikhona sonke kwenzeke naye besikhonzela uNkulunkulu ophilayo bathi makukhonzela uNkulunkulu ophilayo bathi hayibo waqala wathi hayibo ngenze njani madoda ukuze ngimthole lo uNkulunkulu bantu basesimeni kodwa kuphenduka umuntu kuvuleka ijele ngenxa yokudumisa uNkulunkulu ophila wathi ngenze nje wathi wakholwa ubhabhadiswa alibonga igama lika Jesu kwase kuba uPaul benoSilas kwase kuba nguleader kwase kuba umgcini ziboshwa ngiyakholwa ukuthi nentombazane yakhisha umoya yajoyina ebandleni wangeke akhisha umoya bese phindema yangena nayo ebandleni laqala ke ibandla lo muntu wesifazane lithi iBhayibheli wanikela ke ngendlu yakhe ke sitting room yakwathi noba fowethu kuzoqala kube ihome cell lana ke la ekhaya abazalwana kuzoba i-cell group sengiyashuma labazalwana kuzoba i-cell group la ekhaya sithi masimbongo nomusa anisaphuma ningaphandle ngoba umuntu mayiqeda ukwamukela uJesu uqalaza abantu abangase duze afisa ukuthi basizakale bese ethi abasondela beze lapha ekhaya sizoqala ibandla ngoba lonke ilunga lebandla must be a leader alibonga igama lika ngoba awukwazi ukusindiswa bese lento yokusindiswa iphela ku yithi mawusindiswa ulapha esitenge Graveville qala zomakhelwane bakho uthi bishop usingenze njani ngoba nabo makhelwane abakholwa ngifisa ukunikela ngedining room lami njalo ngolesibili sithi masimbongo nomusa bese siyathandaza bese izinto zabo ziyalunga laqala kanjalo ke ibandla umntwana wami ngifuna ngishuma ngiyafundisa umntwana wami ukuthi ngifuna ukubamba isikhathi so ke leli bandla ke seliqalekile ke ileli bandla ke eliyeke lahluka kuwo wonke amabandla awaplantile uMpostoli Paul alifananga wona namanje ake sensibonelo nje uma ibhalela nje ibandla laseKorinte asimuzwe ethi ngiyalibonga simzwe likhuza nje ekhuzwa izithombe ekhuza ubufebe ethi ubufebe obuseKorinte abufana obasezweni sizwa mayibhalela elaseGalatia ethi bantwana bami nginemhelo ngani ngoba kwasengena igenge yamaJudaizers lapha phakathi isithi ke ivangeli lomusa lifanele lingalahlwa nelomthetho futhi akuhambe konke ungalahlwa kunye wathi nginomhelo ngani kodwa ngifisa ukuthi ngabe ngiphakathi kwenu kodwa sizwa mayiselibhalele laseFilipi funda uverse 3 ngifuna sibambe kahle siyashumayela ke manje mayisebhalele laseFilipi uthini ngiyambonga uNkulunkulu wami ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke yebo ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami yebo ngani nonke yebo nginxusa ngokuthokoza nansi into okufanele siyibuke ngebandla leli laseFilipi okokuqala sizwa uMpostoli Paul ethi ngiyambonga uNkulunkulu wami ngani ekunikhumbuleni ngamanye amazwi ibandla laseFilipi lisemcabangweni kaPaul asilizwa livela elaseKorinte asilizwa livela laseGalatia asilizwa livela laEfesu uthi kodwa ngiyambonga uNkulunkulu wami ngani
besethe kunikhumbuleni kwami besethi nasekunxuseni kwami awunansi into engiyithanda kusho ukuthi ibandla laseFilipi aliphele kunxuseni kaPaul yini yenza ukuthi lingaphele kunxuseni kukaPaul funda verse number 5 ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini okay qhubeka qede kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje uthi ke into eyenza ukuthi nina bandla laseFilipi nginikhumbule ukuthi nina nibe ngabahlanganyele evangelini hayi ukuthi benisizinal kodwa kusuka osukwini lokuqala kuze kube manje kusho ukuthi ibandla laseFilipi lenele lasindiswa nje lavela lathi Paul thina lento ethi continuous ayikho seasonal yakukhonza uNkulunkulu kodwa siyahlanganyela alibonga igama lika Jesu sikhuluma nje ngefellowship iyodwa liyahlanganyela ekukhonzeni inkosi osukwini lokuqala kusho ukuthi uPaul mayifika ethi 1 2 3 4 5 bakhona bonke abaseFilipi ebandleni afike ngolwesithathu kuthi umthandazo wa restoration wama declaration athi 1 2 3 4 bakhona bonke abaseRouse kufike ngeSunday kuthi kuyakhonzwa kuthiwa 1 2 3 4 5 bakhona bonke abaseRouse besethi ngiyambonga uNkulunkulu athi ngimbonga ngani ngoba lento ethi kusuka osukwini lokuqala isho ukuthi umpostoli Paul ube counter ifellowship yalabazalwane ngoba ngeke athi kusuka osukwini eqaleni kuze kube manje ngoba kunqunywa ekuqaleni akuhlukwanwa nesinqumo abayibandla laseFilipi lazinqumela ukukhonza uNkulunkulu thani kuyanqunywa thani makhala thani kuyanqunywa thani kuyanqunywa kuyaqalwa kuyaqhutshekwa kuyaqedwa ibandla laseFilipi lalingamniki istress uPaul lithi iBhayibheli noma enxusa wayenxuse ethokozile ebuka ukuhlanganyela kwebandla laseFilipi engenankinga inhliziyo kaPaul yayimnandi kakhulu ngebandla laseFilipi ethokozile lale ngamniki uthe kunikhumbuleni kwami ngani konke besethi ngezikhathi zonke ekunxiseni kwami konke besethi ngani nonke akasho ukuthi ngaba mbalo mina ngiyabona mina masisahola ibandla sisanxusela abathile ngoba benza kahle kodwa ibandla laseFilipi bonke babenza kahle kwakumphoqa umpostoli Paul mayinxusa abanxusele bonke athokoze ngabo bonke bonke benza kahle ibandla laseFilipi langamphalile ukukhalisa upostoli kwakuthiwa makuzoba neconference noma okay wayengaholda ama-conference wayoshumayela ivangeli nje wayoshumayela ivangeli nje kuthiwa ha umpostoli Paul uyoshumayela ivangeli senze njani kungami uPaul kuhlukumezeka ibandla mhlawumbe ngizwe Kawe funda wena verse number 6 funda ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunina uyakufeza kuze kube lusuku luka Kristu Jesu njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke njengokuba ngimthwele enhlizweni yami ayi nakho lokhu ekuboshweni kwami nasekulivikeleni nasekuqiniseni ivangeli uyambona uPaul uma kwangathiwa
uyangimema ushenga athi Sunday awuzongikhonza kodwa kusho ukuthi enhlizweni kaPaul uthwele ibandla lasePhilippi enhlizweni ethi angikwazi ukuhlukana nalabazalwane ngenxa ukuthi bayahlanganyela nami evangelini bahlanganyela nami evangelini uthi noma ngiboshiwe dlula asingabe ngama note manje basiphuthuma isikhathi dlula nina nonke lihlanganyele chapter 4. nami emseni chapter number 4 chapter 4 asekudlule lokho kunye verse number uyabona uverse 7 asimdlule kancane khonto ngifuna ukukhuluma kancane funda uverse 7 verse number 7 yeah ungasheshi ukuthula feel kukaNkulunkulu 1 verse 7 1 verse 7 1 verse number 7 yeah njengalokhu kufanele yeah ukuba ngibe nomqondo onjalo ibe ngani nomqondo no njalo ngani nonke njengokuba ngimthwele enhlizweni yami ngithwele enhlizweni yami lokhu ekuboshweni kwami nasekulivikeleni nasekuliqiniseni ivangeli yeah nina nonke nihlanganyele nami emseni yeah uyabona abantu babe kwi partnership noPaul babe kwi partnership they were not the members of the church but they were the partners of the ministry because the members are here for benefits. Ngisho mina phela sinemshwalense yemoto bafethu nemshwalense yemizi nemshwalense masingcwabisana singama members. Into esenza mpotho seba ngama members khona ama benefit. Uma ama benefit akwa insurance number 1 nakwa insurance number 2 ekwa insurance number 2 engcono siyashiyeka lo. Yini ngoba singama but the partners ibandla lasePhilippi they were the partners because the members eat what can I benefit but the partner eat what can I contribute. Uma kukhona okungahambi kahle the partners ahlala onke phansi athi sigejephi kwangayena uPaul uma kade ushumela ivangeli abuya ahlale khona abuka account indleko abona ukuthi yiphi into engihamba kahle but the partners ngoba bayazi ukuthi we are the partners of the gospel babehlala phansi bathi yini engihambanga kahle they counted the cost ama partners makuphela iAbrahamic conference kuthiwa makuphuma bethi Sunday bethi thina baba sicela ukusala sifuna ukuzwa ukuthi indleke zomhlangano ziphelele zonke yini ama partners awaphume ayosishare ama clip le ngaphandle engazi ukuthi umhlangano uhambe kanjani kodwa ama partners ahlala phansi athi umhlangano uhambe kanjani indleko zonke ziphelele yini zonke ubaba lapha khona ujabule yini ubaba unakhona ukudla nezingane zakhe ngoba eyinikele because they had the partners they make sure ukuthi yonke into ihamba kahle sidluleke sibukele le verse chapter 4 siyaqa sibambe isikhathi manje chapter 4 awusiphele isikhathi sami siphela kanjani chapter 4 verse 15 qala simuzwe sifuna sibukele ibandla leli lasePhilippi webandla laseRaus thanini bishop bathi thanini kusukela namhlanje sinjengebandla lasePhilippi sizoba ngabahlanganyeli bevangeli funda verse cha number 15 yeah niyazi nani nina basePhilippi ukuthi ekuqaleni kwevangeli yebo ekuphumeni kwami eMakedoniya yeah kwakungekho bandla yebo nelodwa elahlanganyela nami yebo endabeni yokupha yeah nokwamkela kuphela nina nodwa ibandla into engistressa la kakhulu bishop akashumele ePhilippi uthe kuphumeni kwami eMakedoniya uthi into engixaka uthi yini lento ethi niyazi nani bazi kanjani ngoba bebengekho la uPaul la shumela khona kusho ukuthi babe beyingcenye yeministry bebembuza ukuthi njengoba ulokhu ushumayela ithini inhlanganyelo bona bathatha umthwalo wokushumayela kaPaul bawenza owabo noma engashumayeli ePhilippi
kodwa bathatha umthwalo wevangeli bathi owethu yikhathi niyazi nani lelo gama lithi niyazi nani niyazi nani njoba ningazi nje ukuthi mangake kuthiwa ubishop ubheke eMaritzburg ebandleni uyoshumana ubheke eStenga zithini indleko za I'm not preaching for that ngenza isibonelo sebandla lesifika khona ngijahe khona funda lelo verse elingezansi funda lelo verse number 16 nakho ke ngokuba naseThessalonika yebo phela nathumela kanye nakabili ngokuswela kwami nanso ke into engixakayo eThessalonika uPaul usenkingeni kodwa ibandla linamehlo elipartnership lalela ushumela eThessalonika ibandla laseThessalonika limnakile eshumayela kulo kodwa ibandla linamehlo lasePhilip twalenzani nathumela kanjani kanye nakabili ngokuswela kwami kusho ukuthi kukhona ukuswela kwakwi-minute akuhambisana ivangeli bese lidinga abantu abanamehlo abazothumela sesiyazi kuthunyelwa kanjani manje hayi abathi baba sinawe wazi wakusebenzisa uNkulunkulu kodwa le ndoda ihambisa ivangeli kuthiwa nathumela kanye lento ethi kanye nakababili kusho ukuthi naye uPaul akakwazi ukubala kahle kwakuningana ukuthumela la uma ethi umuntu kanye nakabili kunokuthumathumela awusabaleke ukuthumela I feel like preaching this night wechawe musukuma funda iverse 1 verse number 17 akusikho ukuthi ngifuna isipho kodwa ngifuna isithelo esiyakwandisa okubalelwa nini phinda lelo verse number 17 phinda akusikho ukuthi ngifuna isipho usho indoda ethunga amatende kodwa ngifuna isithelo esiyakwandisa okubalelwa nina manje ngishubele ngitshela ukuthi iverse liyayishumayela lelodwa nje uthi kahle nina bandla leFilipi awuthi nginitshela imfihlo akusikho hlehla ukuthi ngifuna isipho kodwa into engijabulisa ukuthi seniyibambile lento ukuthi ngalesikhathi nipha kunesithelo esandisayo bese sibalelwa kini ngoba lento ithi ma ungahlanganyela evangelini ikhona into ayibambayo eyisithelo sakho ukuba sandiswe siphinde sibalelwe kuwe kodwa ibandla laseFilipi layibamba lento leli bandla layibamba uma ngibhala mangifunda ngalo ngiresearcha ngalo kuthiwa asikho nesisodwa isiphithiphithi esake saba khona kuleli bandla akaze bekhubana esisodwa isiphithiphithi sihle esithi uEfraditu akasabuyi simthumela isiko ukuthi akahambise isipho kuPaul waye ngabuyi baconcern bafuna ukuthumela kanti uEfraditu uyagola kwaba isiphithiphithi seconcern sokuthi sifuna ukuthumela sizofika kulelo verse ngiyahlupha ngiyagijima ngishuwa isikhathi funda ngezansi funda verse number 18 nakho kepha nginakho konke ngokweqileyo nephela nganelisiwe sengamukelisiwe nguEpaphras yeah ithu okuvela kunina iphunga elimnandi umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu haleluya verse number 19 yabona ke lapha ke manje ulanda manje into ye-sacrifice ubani kodwa ungagijima manje siyibuka ukuthi yayithini lento incwadi kaLevi chapter 1 uverse 9 funa silifunde ulanda manje into ye-sacrifice eyayenziwa uyayihlanganisa manje mayisethi ke na yiphunga elimnandi bese umhlatshelo omuhle engagcini ukuthi nomuhle bese ethi nothokozisa uNkulunkulu
Verse 9 uthi Verse number 9. nebe Ahlanze izibilini zalo namanqina alo ngamanzi. yebo phela Umpristi akushise konke akushise e-altar. konke altar Kube ngumnikelo wokushiswa. Kube umnikelo wokushisa. Umnikelo womlilo. Umlilo Ube womlilo. yiphunga elimnandi kuJehova. ube iphinga lokumnandi kuJehova ulanda the very same sacrifice kanti umnikelo uyisacrifice yebo futhi let me tell you musu ucabanga ukuthi uthi wena uyiphunga lo wase-altar uhlukile nalona uphose esitsheni lapha ku-West Street bese ubuza uzositshela wena uthi mina ngipha abampofu awufani asali ukuthi wenze kodwa kulwele ukuthi ube nawo lo wenziwa ibandla lasePhilip elithi iBhayibheli uyiphunga elimnandi othokozisa uNkulunkulu onikelwe e-altar likaNkulunkulu zwanini ke sebenikelile uyazi nawona amanoti ami nangishumayelise bengizofundisa mina nawona amanoti ami funda Verse number 19. u19 phela uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. nihlupa ngokujaha lapho ke nina niphuthuma uverse 19 nini ngoba uverse 19 akusiwabo bonke abantu akugcwalisa kubo bonke abantu kodwa kugcwaliswa kubantu abanjengebandla lasePhilip mina nganquma ukuthi I shall not declare this verse phezu kwebandla lingezanga lutho ngoba ngiyalinqunda leli bandla lesi sibusiso sakhulunywa phezu kwabantu abenzile funda kancane uthini ke Verse number 20. 19 Verse number 19. yebo uNkulunkulu wami uza kugcwalisa bamba ke ukuswela. bamba uqala kukhuluma umpriest uthi uNkulunkulu uzokwenzana Uza kugcwalisa. uzakugcwalisa ngoba makujabula uPaul noNkulunkulu ujabule ngoba uPaul ubizwe uNkulunkulu wathunywa uNkulunkulu alibanga ikhama yingakho wenqaba uNkulunkulu kuleya ndoda leyana eyafa isicebi ethi uNkulunkulu akusuke uhambe uLazaro kwakuLazaro ngithi ahambe ayotshela abafowethu athi no akusuka abantu ngani mabengabezwanga abasemhlabeni angeke baze baphenduke before uNkulunkulu athokoze uthokoza ngenxa yokuthi ababizileyo wabathuma bathokozile besethi uNkulunkulu wami uneshow uza kugcwalisa ukwesola kwenu Uza kugcwalisa ukuswela konke kwenu yebo njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. ingcebo yonke uNkulunkulu unamandla okugcwalisa yini abazalwane wesola kwenu okugcina Jesu okugcina ibandla lasePhilip had a personal sacrifice lalithi noma kukhona ongenamali kodwa wayeba available imali isifune oye conference kodwa abe available iBhayibheli uPhilip chapter encwadini khona ngisheshe la kuzofunda mina ngisheshe chapter 2 verse 25 kodwa ke ngibone ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinini uEfraditu umzalwane nesisebenzi nebutho kanye nami nesithunywa senu isikhonze kusweleni kwami ibambe lento uEfraditu uqale eyisithunywa sasePhilip bemthumisa uhambisa isipho amhambisa isipho wangagcina kuhambisa isipho waba isisebenzi kanye noPaul waba yini bazalwane isebenzi kanye nobani later let me tell you ibandla lasePhilip ligcine selidwa uye uTimothy benoEfraditu from being a messenger and to a servant then to a leader of the church awuvela uqhamuke la ucamisise ukubone
ungabanga isisebenzi le ndoda ibe yisisebenzi yaba nepersonal secretary uthi ke kodwa ngibona ukuthi kudingekile ukuba ngithume kini Nefradit umzalwane nesisebenzi nebutho kanye nami okay 26 lokho wayenilangazelela nonke eyaluza ngokuba nizwile ukuthi uyagula ngokuba nempela wayegule phansi kokufa kepha uNkulunkulu wamhawukela ungayena yedwa wangawela nami ukuze ngingabe nalusizi ngoba uNkulunkulu uyabahawukela abantu abasebenzayo enkosini khona izimo kufanele zikushaye kodwa ngenxa ukuthi wena iconference ayiqhubeke ngaphandle kwakho ibandla uma kukhona abantu abayisignature of the church engithi mangere nje enkonzweni ngithi yazi mangamboni ubani kusho ukuthi inkonzo ayikho they are the signature they make sure yazi khona umzana noseva lapha enkonzweni ukangitshela athi usecretary wesikhulu esikhulu samaphoyisa major general lapha yana akambize kuthiwa kune meeting ezengena ngo10 but that lady will come early by 8 izokwenza yonke into okufanele iyenze uphethe ngishama ashazi use wa deploy wenza yonke into aqeda aphuma athi bishop sengiyahamba uya emsebenzini kodwa kube bekuyimi bengizobika ngithi mina hayi angizi mina ngibishop enkonzo engicela ukuxolisa kodwa nawacabanga ukuthi ngine assignment engiyenzayo izokwenza ubani mangingekho yingakho bazalwane angivumeli mina ukuthi kube khona umzalwane ongenzi lutho make sure uma usendlini kaNkulunkulu ukuthi yini okufanele uyenze ningi umsebenzi esendlini nikile mina khona lithi iBhayibheli khona ngisho neyamandla iziphe khona lithi ke uthi ke ngempela wayegula kodwa uNkulunkulu wama nansi enye into bazalwane lithiwa le ndoda iseve that was a personal sacrifice yaseva ngisho igula sengiyathandaza yaseva injani bazalwane igule yasebenza usethi ke ngalokho ke ngakhuthalela kakhulu ukumthuma ukuza kini ngenxa senimbona ukuthi nithokoze kimi kunciphe usizi ngakho ke mamukelene enkosini ngokuthokoza konke besethi abanjalo nibaphathe ngokubatusa useyireference uEfradit kuthiwa abanjalo abaphathe ngokubatusa nina njengoba ningenwe usathana ngazi ubani lento ethi masincoma abantu abenza kahle kuthiwa hayi bawunconywe ezulwini ungalokuthi umncome ukuthi cha sembonga umzalwane ume emabhodweni kwaze kwasegcineni asemshayile izandla usebenzile bese kuthiwa basebenzela ukunconywa. Let me tell you baza ngifuna ukungena kulento eshow mphoto ngithi mina uShumela usho kimi akunankinga la kuba ihlezi ubufakazi bami kunomama lapha enkonzweni waye eswele yangizwa na eswele engenalutho yabona eswele uyabona ebonga into yokudla endlini yakhe nibone kungaphandle nikhona kodwa khona into ayenza wamkhonza uNkulunkulu kwakuthi mangune conference athi bishop anginayo imali yokukhokha besethi ke mina into engizofika ngizoclean esontweni ngiclean nama toilet abazambe babalekela kama toilet ashaya ama toilet ethi methi mangiqeda ngizongena mina ngizothandaza lapha ebandleni kwi-intercession ngizothandaza besethi masiqeda lokho ngizohamba ngiyohlala emabhodweni athi wona mnikelo wami enginawo lo awukho omunye nginawo believe what umnikelo wakho wawudlula abantu bekhipha ama1000 ngoba wakune personal sacrifice bamba ke umuntu ngifuna ukuye kuleli show mpostoli kuthela umama ingane zakhe ziyakholwa zonke seziyakholwa ifa kuJesu ziyakholwa kusuka ingane yakhe encane sezikhulise ngevangeli yanyuka yeza ngapha eMaritzburg yazofunda mayifika eMaritzburg yafike yakuthola udokotela uyakholwa siwe wathi ngifuna ukwenza umngamo wena yayibuka ingane yathi mina endlini enezimbobo ngihambe yayisithi ke ingane yayisithi lalela baba angeke ngikwazi ukuthi mina ngishade nawe umama wami ehlupheka umama makanawo umusi umama makanalo bese thi ke kodwa ungavumani ukuthi ushade nami yathi ngingathanda ukushada kodwa angeke ngikwazi okwamanje wathi umfana mana ngifuna ungibuzela ngima ukuthi ufuna indlemi kanjani engakanani enze kanjani washo wakhanta ama cost washo yonke into
wabuya umama umfana wathi hayi inkosi yami mayengakhala noma 2 bedroom nje kube nekhishi ke bese banele ukuthi wabuya umfana wafike wakhanda u3 bedroom on a sitting room off ne garage lalela kulotsholo njalo la wakhanda waqeda wathi sengiqedwe wathi wena umngami wena waqeda wayifinish wayisethi sengithumela abakhona lokho bokade ukhala ngakho sengikwenzile wena umngami wena what a reward waqala ngaye ithi angakazi yenzeke noNkulunkulu esemkhonza mayoshada wayishada lapha eBhalito nkathi kulokhuzwa lento lokuthi kuzombeswa wathi umfana wathi uphi umfundisi lokhulisa intombi nje nomama umfundisi baba kwathiwa hamba uyochecka ukuthi ugqoka usize bani esuthwini nasemashitini naselokuzaneni angikwazi ukuyombesa umndeni wakhe ngishiye laba abantu abakukhandile sasigqoka amasudu abizayo angama1000 sijabula ngentombazane izithukuthuku zika mama sokuthandaza for the personal sacrifice awumakhela uNkulunkulu aqeda angakwakheli mina ngisho uNkulunkulu mina simbonile ehamba ngenyawo umuntu athatha irisk kungeziwe lutho efuna umngakhe amkhokhela namhlanje mawufika umuzi isiphihli uyikho konke noma zingakhala isekhaya ingane zithi ikete kugxuma umkhwenyana ukahlala hlale mabeze ekhaya ngifuna ukutshela mina beze ekhaya umngakhe ushayela imoto nomyeni bahamba ngeimoto embili belandelana eyokuqala igcwele igross eyakwamakoti eyesibili igcwele igross eyakwamanqele izele ekhaya kungena imoto yokudunusa ithi kuthiwa yehlisani ebizayo impahla uhuluwethi phela ngiyisigwili futhi kwehle yonke into kwehlisa impahla namasokisi na yonke into kuyaziwa ukuthi lo muntu ugqoka amasudu amasokisi namavesta ayaguga kwehlise ngithi kwenze njani athi ngiyabonga wangikhandela umfazi a personal sacrifice bafowethu simbonile thina uNkulunkulu nina ningayeke nje nikholwa thina simbonile uNkulunkulu thina umuntu ekhonze kahle mhla egula lo mama elele esibhedlela eMaritzburg ikuphe Edendale ethatha umkhonyana esefika insuku akafisanga kwegwala washaya ucingo wathi bishop ngeke ngihambe ungakafiki bathe wathi ngeke ngihambe ungakafiki ngadrive imoto sigijima nonkosikazi sasihamba ngespeed sibheke khona mangifika ukuthi usufikele sakhipha isidlo sathandaza sadle isidlo ndawonye wayesekhuluma amazwi wabiza izingane zakhe wathi wozani la ngizokhuluma amazwi phambi kaBishop wathi number 1 ningamshiya uNkulunkulu ongenze kanje number 2 ningamshiyi lo baba noma ngavuka izimo ningahlukane nalo baba likhonza uDu wathi Bishop no mama ngicela ningigadele izingane zami kunamhlanje yithi ubaba noma ngathi ikete noma ngaphuma ingane iyogana bathi ena sisalinda ubaba afike endeni nithi ukukhuluma ke sizwe ukuthi ubaba uthini nomndeni usuwaze wakemukela ukuthi singabasali umzali waqala waqeda there's a personal sacrifice simele ngenyawo sithandaza That's a personal sacrifice. Sekuncane bafowethu ongasenza ehlukaneni noNkulunkulu sibonile uhambeni lwethu. Sibonile thina uNkulunkulu ethwala abantu abangelutho abenza abantu. Abangelutho. Ukukhonza uNkulunkulu bazalwane kune reward enkulu nje ukukhonza kwakhe. Uthembekile. Uthi Abraham hamba phambi kwami ungenacala. Kuyathenjeka kwabafowethu uNkulunkulu. Ayilandwa nengcebo yaseSodom. Siya refuse njengoAbraham ukuthatha nengcebo yaseSodom. Sithembeka kuNkulunkulu yena yedwa. Bafowethu let me tell you
commit yourself la embonweni uNkulunkulu oqamba uyazi bafowethu athi ngimthele angithi thina sithi ziyabuya shoneni bani ziyabuya seyibuyile uzodeclare kuphela unyaka mawugeje ukubambelela embonweni hamba uthembeka ube njengebandla laseFilipi uhlanganyele alibonga igama lika Jesu awuthi ngixoxele mina lapha ebandleni angisenayo into ethi makune conference moyingcelo wangisiza makune conference kufuneka abantu abasebenza abakhipha 500 rand abangasebenzi 200 wathi umoyingcelo yekela le nto le yekela le nto lana ufuna abantu kubenza ngazi ukuthi bayehluleka makufanele besabathe umsebenzi kaNkulunkulu angikhohlwa ngelinye ilanga mina kusuka umunye umama man ecabanga noma ngixake kusuka umunye umama kufunakela imali ethi ngifuna ukukhanda u500 engasebenzi uhamba washela onke amakhosikazi elokishini washela amakhosikazi wathi ngifuna ukuyobeka ealtar kaNkulunkulu umnikelo weconference bese abantu abasebenzayo bethi bona akuhlangane kwasuka umuntu wasebenza ngamandla akhe wathi uNkulunkulu engemkhonza ngiyazi mina ngisalokho engifakaza ukuthi uNkulunkulu wenzani sifuna ukukhanda ibandla makuthiwa sine conference kuvele kuthebulishwe idingo kuthiwa iguest izobhukhelwa imali engakusuka umzalwane oyedwa ethi mina ngiyayithanda leyo nto mina kuthiwa yena la ekhaya kufuneka kube nenkomo yabona amadoda ebandleni avele bethi nabo mndeni bethi khuleka bishon inkomo ithengwa yithi kusuka omama bethi grocer izothengwa yithi bese liphendula ngagrocer bese bethi conference akuyona igrocer kodwa ifuna imali kusuka omnye umzalwane ethi mina ngiyaqala mina ngizokhipha 2000 mina ngizolokho ngikhokha kancane omunye ethi 1000 umuntu anikele njengokwamandla akhe kukhona ngisho nabaka 50 rand uNkulunkulu babuka isidingo kodwa benza bonke banjengebandla laseFilipi fanele ibandla lifinyelele lapho afanele sibe siphathwe ikhanda kungathi senza into yethu nikanibone nibafowethu ukuthi ukuhlala phansi uthi konje ngangenwe yini uhlale nje uthi yabuka yazi I am a CEO. The salary that I get is enough to sustain for my family. But ngiphinde futhi kule salary uthola ngenyanga ngonyanga ngikhipha 20,000 ngaleli bandla ngoba let me tell you bafowethu hambani nobaxoxela awuthi ngikhulume ngiki nibaxoxelele abantu abathi kunemali esontweni lokho engaqala mina ngayiboni nasenayibona yini imali mina ngayiboni mina mhlasimpe ukuthi ngapha eThekwini khona nini impostoli khona la eThekwini phuma kuwe can I tell you une conference ibandla likhiphe 30,000 ushaya izandla kodwa okwazi ukuthi u50,000 uzophuma kuwe cela ungixoxele mina bafowethu you spend more ayikho imali nina manikhuluma njengoba sijabulela o 1000 o 2000 siyajabula siyanikhuthaza kuhle nikhiphe okusemandleni nenhlizweni kuyisibusiso kuhle kodwa la bafowethu kungaphezulu we need the partners abazo njengamanje siya kwi conference yokugcina le angithi conference la ngo November December Shakama Ebenezer conference sifuna lapha eRouse abantu abazophakama abazohlala yabona namhlanje ngifuna ukuthi makuphuma inkonzo ethi sicela ubaba angahambi sifuna ukuthi ubaba sifuna ukukunikeza ithuba baba ukuthi akusitshela idingo zeShakama ngikhuluma ngento yakusasa mina iShakama ngoDecember kodwa leli bandla lizokhuluma kusasa lithi hlala phansi baba sicela isidingo zeShakama ayibala umpostoli ayitheblishe ubishop ayitheblishe liqede ibandla lihlale kusuma oyedwa kuthiwa kusuma oyedwa athi mina ngeke manje uAugust kusela uAugust September October November December inyanga ezo5 hayi mina lokho ngakwenza mina azicommit let me tell you bazalwane uyanquma awuthi ngixoxele ngoba bazongishumayeza ku Facebook ayikho imali ebekelwe okunye yona leyo mali kaNkuluNkulu lena nje khona kaNkuluNkulu siyamthemba thina uNkulunkulu siyamthemba uNkulunkulu mangaze umbone uNkulunkulu ekureward abafowethu
ngifuna namhlanje ngifuna ninqume mina namhlanje uyabona njengoba atete uchawela esho ukuthi bishop hamba ngani that's a reward bayamazi uNkulunkulu asenisho sifuna abantu abazonquma bethi we want to be the partner sengiyathandaza cela nje ukuthandaza nabantu abathi inkosi ngifuna ukuba ipartner yomsebenzi wenkosi namhlanje angibizi yona le altar call abafuna uNkulunkulu abenzele izinto no ngifuna abantu abathi I want to be a partner bagejime bagcwala sho bengagcwala la I want to pray ungabuki iphakethe lakho ngifuna abantu abathi ngifuna ube ukuhlanganyeli nevangeli ngifuna ukuhlanganyeli nevangeli ngoba namhlanje sifuna ukunquma sifuna ukuba ngabahlanganyeli